ua kele o le ngei ai kia soifua malōlōina. Ao soa moe se makua i lue, makua i lue, anga vale mai me kamakau. E le mai a i manusia, e o o le whaamamau. Makua i lue, anga vale mai me kamakau. Lue mai la, lue me konga whasai au whapapomu. Sole. Alo wana ka mau, ngai whakaro skilo ngā kou kāre malai. Ae ali. Ako kai au, ue ka kou whakaro skilo. Anu koi musero kingo, tam. O le gu, le au walu malue lua i ka pongu. E ale au manga ale gu, whaamau popo wana pange isasi. E le whaakapula ai inga o i kausanga o le ngai a seka. E mea kaua i ka kusau makanga se kueli pale ki mea uma. Ao soa lue, se makua i lue, anga vale mai me kamakau. E le mai a i manusia, e o o le whaamamau. Makua i lue, anga vale mai me kamakau. Lue mai la, lue me konga whasai au whapapomu. Sole. Mai a mea ki seme sari. Le. Amara skigo le wan. Ae ali. Kami moi le mea. Yo, laui, sau. Everybody go, move it to the left, move it to the right. Listen to the music, sole on my mind, sole on my mind. Sila o le pita, ulo kai. Pia o lea, ua kofe ai mai. Hop, go mai, ele kai kai. Sipa whae malo si kingo, ke ai sole o lo mai mai. O lo mai mai, sau iai. Makua i lue, anga vale mai me kamakau. E le mai a i manusia, e o o le whaamamau. Makua i lue, anga vale mai me kamakau. Lue mai la, lue me konga whasai au whapapomu. Se makua i lue, anga vale mai me kamakau. E le mai a i manusia, e o o le whaamamau. Makua i lue, anga vale mai me kamakau. Lue mai la, lue me konga whasai au whapapomu. Se makua i lue, anga vale mai me kamakau. E le mai a i manusia, e o o le whaamamau. Makua i lue, anga vale mai me kamakau. Lue mai la, lue me konga whasai au whapapomu. O te whatarofa le tātua tunuru nei a wauli ia i le liu mai ai o tātua Tautua i Samoa nei whaawawina ia sai e le tūlanga whaale tonu le tātua interneti sa ngāru rue lava ia le au whai ngāru wenga le company telefoni le Vodafone nei ia sa tau mawhaia ia le tātua whasota inga i le interneti whaftai le ua mawhai o na toe whaafo i mai tūlanga le lei e tārusia ia avea i o nolo i eini whaale tonu inisi o vahenga o sota inga i tau le fiber ia inisi o vahenga o le tātua tunu o lo tongu whai whae loa stasi o le au whinga ruenga sa i nei o devices ia sa lato au mai a muli nei ia e iai nei o lato fo i a whaafita uli o lo o reporti mai a lato clients e le o le ua sila i ele pūlenga ma awe le lato reporti ia sui le lato tomo whaito e sa iri seisi a lato supplier ia ini me whainga luenga le lei e se atu lo le i product in au mai le lato supplier lea o lo iai ia whaafita uli ia le whaaftaite le lava i le usa ia tu fue ia sa atu la i le fue ia e tautua ina le tātua tunu mai lava i le tau le la le usa fue ia tasi ia le usa ia Murray ia ma le au whainga renga sa Avelina ia ma le tātua ofisa i Wellington ia le sa tautua ina le tātua tunu i Port Karam wha ngā solo
masani le tātou o nanga. O le tau Samoa, tae au pō lava ai palasi ti munga, e le tae au. Ia, o mai le au au li ia wa vela lava le la le teimi nei, mai lea e pe on avatu i le tātou report il tala le tau i le amatanga le vaiaso. O le masina ne wa whaita wina le tūlanga pe wha ama wina. Ia le tūlanga maulunga whele o le vela, o le tātou o te nu. Pe a fua i le teimi whape ne i le tausanga umawai, e vela atu le masina le neo i Januari. Ia, o te loa lea ua matuala ngona mwha maoni e nisi o lua malu o tātou ainga, lea ua malanga mai le tātou o te nu. I le fuafuanga, ia, lea ua whaalongo ina le vela fui lea a, e maua la le malu. E ma nei ai o le saviri, pauna le mele la ngona, se i vanga nei teimi iti fui lea, la iti, pele lei al saviri te loi lau la au. Ia, a saviri nei la e nofo le fiafi, i lalo se la au paolo fui le po se pulu, oka, o le matua i ma nei la vala o le saviri, e siri atu la i to tonu maota malawa. Vanga na la vala le fale o atu lau. Tamala nai le ia la o se, e le ia la se fesiri ngi o le malu, pe a fai e sisi uma e lunga pola sisi fui lea. Ia, ai whaawila, wa tele a inga le uto iai le wa ingo ia fale a lo tātu o tino. A mō fale o ia po fale Samoa foi. O mana tua le, ta ule fale Samoa. Ia, o te lona o maua le to tele nisi o tou, i lunga o ping te whae langi langa, e vave tele ia so ta inga whao na pōnei, e whao ngai nai telefoni whi a veai. Na tui nisi lunga, ia le wha ala vela foi lentura e mai i le a whenei. Ia i le fio ango fale ula le fale tele au le fio ngā te lea. Ia stasi o fale tele. Sa wha tau te ia nga ia le pinko. O ka se tumu ia fiafi. Ia le ufa tama ia le afi. E uira wala na anga ia tu le vanga le tine mu lata li tu lai whare pa whiau e tu lai mele whawhita au li leo. Ai wara le ai a tō a le pito ato a le maa nei o le maota lea o te lea. Ia ma le te le. Sa whiwi sao whai o si mātou whai ngono tina le ainga mei whare ula. Ia whaftea le mauti soi fua ona o le teimi tu neva le afiafi po le po wangase. Ia mamatua solonga le lei ia le malo longa le fiong. Ia tu lai mai le whawhita uri le. Ia ai te roi tele se le ni wa whaamau maue iwa wa maue le tau o le nei maota tele. Sa pe whaianga iai ia tapuai tasi me te tere amisai sao whai ia ale fioanga po le nu. Uio lea, ia o la ui di mo leo ia sa i ringa foi malatu so isu enga masani male vaenga le tine mu. Ia po le ale mafua anga o le afi, o le sao le afi. Ia wae fua iei, o le tele moto malawa ia whatama ia le afi. Ia o whare fu ia piliki malau papai pui ato ale whale la lea. Ia le mota le, ia o le whale Sāmoa tele, foi lea ta o le whale Sāmoa tele. Ia ta lai o mao ona pou ia, ai to a maua vaenga i lunga le whale lunga, foi le alu lunga. Ia o inga se me pito i lunga, lena a mata i le muu, ma salo po se vaenga le ele tise po le alava, ia le mai loa la le vaenga. O le mai elo ma le a whaamanatu, zo se mea lava e o foi la ia tātou i nei o le ofisa fo e tātou i Samoa. Ia o whare o tele, e misi lava i mauta malau o umi, pi foi na amatu telefou, i tala ato le tātou ofisa. Ia le amatanga o le vai yason te enei, ia ai whaatama ia fo ia le afi se tasi o whare. Ia o se tasi o paanga le tātou na soifua nei, se tasi o paanga le tātou maftanga. Ia e tua fine ia ruiva. Ia, sa soifua ne ima mātou wolfa at mātou le la iti e nā temi o lātou i e whaamatua i mātou la iti. Ia, na whala ua lewa. E whala ina i o mātou whale tuai. Ia, e pē lava o le lau pepa fu le vai anel whafunga mai ahe al tātou ainga. Le alu o le mene o le awhiwa. E toe, o mai se ta avale fui mu, tu sa pe awhai tū la. Mo le au ngā o le mea moni ha. Tu sa pe awhai tū la pe
pe se furu lima pe lus furu minute pe se furu lima minute walau pepa foi le wa pa lau papa ia wa umi wa leva fale tu não fa pena o mele fa mana tu foi ia nai o tato a inga le ni yaso ia male anga ia tu duma se ele mana o mia tato nei mea wa tau fa so ia le atu tupe ma le fa so le nei te me tau le wa o le fa so ia atu la mai la se te tu langa fa pe to fa o popo mai se tu pe ta tu te ele la ve la val paketi ona ona fa ta mana la a we lolo o tu wai ya se waya ia pe vai tu fole lo ta o pe solo wai ele tise o le sefe la usida foi le mai vai to ye si di fai o se ngai o inga yai fai do se ngai o inga yai a o le tu la mai se si fa fita o le lua ma ai nga e tatou o ngā umu o whānau e ta a alo mo meo afi pene sini ma afi tusi e fia ta maiti ua al mea whai sa ta whai e laso ta lai ai whase e ata ite e fue matua e fue le mele pe tu le la o afi tusi wale rungo le afi tusi e na pe le fiki fue ata mata le alo tala li fue le o le la o afi tusi a mela na ia le fue wa i fue ai o na ia tua pata tu o nata alonga ta maiti afi tusi na tu lai mai le telo isi mu o maota ia malawa ia mai se aso fa penei ia ai lo au le so na susunu ina la pisi ia tanto ai ni Samoa ia ma le vaenga foi le tau tu na ia ta pele ia a fe wo man fa o ngale ofisa foi le wa la ia nga ile maota malau le fuanga e tula fiafi vai po ta pele ia ia sila po o ta pe palaka o le tipo ti alu le wila o le microwave wa o mame alu le eletise po le iliu o le alava to siakia ai le lokalo fai to o le potu o lo office ia mai anga i loro mauta ia o nai vaenga i o fula le fale o le i to fafalu tato ai ngal po si to ta milo ne lava seisi to siaki uma vaenga ia pe o mauti no o te pe uma pe o mauti no foi ia o ki mori o faf ia pe loka mau le fai te to wo tato wo ne la tato tata noi me o fai te to si we se foi le level wo ia le au fa le alo fa le mene o le lima tango vale foi le tato tu na o tu si le lungo o pe ta fa elang se tasi o ta ma al matua se fale ta lava foi le ne tato tu no ia na fa isi ana ia o nga off foi la oko mo le au ni of miti afu po si of vai umi po si of lotu po ia ese foi ana of na ta alaoi na mo na pe ia manu malo le loto foi le man mo na of malu ro mai so o tangata uma foi o su e mo me o teleni matupe o TV vai ese foi le meu mai ele nei au fa la vela ve o ngo la vala o tu local la fai tu ma sei tau tu na e au mai tu tonu la vala si au mai ton tanga me le fa fole wa o tu ese foi al fingo o le au lima tango vale nei temi ia ai o nei vaenga ia sole se o se wale masino le mau mea o so fai mai ele fidi ata to nei temi ia e fatalo te foro ma futa mai CG coordinate ia fa pena fo ia peti le ua ma futa mai tanto por calamele nei fo ia o le so tofi so o mo vai aso fa solo fo ina ifi fo le masina la to ia amato te usanga le ua wa so lus fu tolu nei ia va vetele le alu oso ole tau sanga o le aso fo ia full speed lo le alo tato a onga i Samoa ia ta fefe lungo al te tele ia le a talo ana isi vai le telo mato oe o ta pisa so ia lungo peng te whailangi ia le tera noa to ia nei mato fe ngi nupi whai masai le pasene masa ni se mo ai le pidio tamitia onga o tau su ene selen a wale toi fo ia to o fa na wa
a o le taulanga o le mela na leo vevesi e nei mātua le nei vai aso o le whaatawina o tō ninga o ngā whanau ta pena mai fo i e company mutulanga o apia o ngā ia o vase o peni si wale ai la mesa i la aso ta te bimita ia pe a tele ta mea mo le compass ia mo le protector ia o la eisi mau mea o le lo se mai tu tonu mo pencil case apa fui ia o pencil case tama se sa su e matu e pi tanga foi le tu e tonu mo mono foi o fango fai ta o numero ia tamana pencil case ana nai matu e fai a ona fai lo le mano foi toso no ia ave pinta la le on ia fatara fatia fai ma fili talo fala fai ma fili lo mafta mai o le tu so sa wa noanga e le uso ia kiri kiri some le malanga me Wellington o lo te vai atu le ne tato tu no o le malo si o le ne uso mo le fa malo sitino fa malo sitino o TikTok ma nai ia le tato tele no nei o TikTok ui sorry o waru lo le tala noa ia le o misi te una ia pa anga na i te mamtina ma te tua fatala fatia tu umalam talo fa fa fonga mai fo ia le tina ia lo vale ma te mai atua oi tala fatu mo le atu lo fa anga o lo manuia le fa le tua nei o le fa tua la o le o lo e fa amatang tang e fiu e fa sufi ia ai le to titi ar wat le to titi ar wat fa tua ia ai fatala fatu fo nei pa anga ia le tina ia papali i sina leo ia malitina pelina ia fa malo fa talo fa tia to o si o tina leo nei o nai tina fai fe au fa litua ia ma fa fenga ia e fa talo fa tia to u mala vale leo le to le aso ia o fa popo to fo ile so fu to lu ia to ia o to wane te talo mon man vi o nanga si fo le lo mo Samoa o le atu nuu e matua file mu lava ma e mau fua me e ua amata fo o na toeanga i mai o tatu tangata visa pau le me mana e atu nuu nai ate o tau o le manuia fo lo lumana e a o ngā whana we mautu le lei e le whapere ngā o ngā tatu Samoa ai o benefiti ma me whapena e mau e whana wa o ngai nā atu nuu e mai se lava la e le tūlanga o siaki whafo mai o ta mamtina matu e vala lam tātu nei pela nei mana e le benefiti o nātu nu e au mauai e mana i tele o le aifo lana na o le tātu siti seni le tau mawhai o fiu e una lau to ina mara o lo matua o le ua valu wha ma le valu tō io e whai siti seni ma ia o le tala to in wha e on monso e fua malo lo ina to le tala o la to ina te tasi a siti seni le to mo maua ia o le popole o la se a siti seni ni se mo siaki fa so e fua malo lo ina e mo e me toe al siti seni e halu lo le langi uma pawana al siti seni fa ta ia pawa ia e se fo ia me wa ia mana na tungo na ia tantu ta mamtina ma tu ia ia ai tatu wa fene tatu talo ile tua ia mo le malo se auto ia fa fu no se fu tului ia tantu te mafuta mai vai pe lava e lunga o pen fai langi te ala tua se fu le no mo ni sila ia po sa mo fo e se puka la me malo le sa fatu te le so ale minister fo fa to anga ma fa nga favor ia le fiunga ai fenei malolo ia malolo ia se usi melo fa fonga ia ele portal amelea ia sa fa te ele so le ofisa o fa to anga
kala. Wale afio hapu ia whanunuma o whalakuponga. Lea mo se sao a o koko fōi e pei o le ai o le kupo e kane whai mua fōki. O mai ei lele kai kumunga. Ia whai alofa leanga o levanga ka hoko le kako pulkalama. A lea o kau mai le pa ia maawanuma. O le ngei kalanga le fionga le mingiska. Le whitalaina ni wawa. Ia o le pa ia lava lea wasa lo hapu. Ta fungi makaulogiu. O malu foi le ngei kua le kala. Wa le afio hapu ia whanunuma o whalakuponga kai kasi. O le whanunuma o le sa a o, o le asa i o. Ia o le whanunuma o le sa wha a. Ia ai kai ngange foi le whanunuma o le wiku. Eire le karikumunga o kou paia ma kou sa. O le aka oko e le a whese whankalanga. A o mamalu o si whai kokoa, mamalu foi o le pēra whai kamutu. E ka oko lava e le whalu polu ko fio whaleaka. A wāne ko whā o le laku mawhakausi lea. As we gather here today, accordingly to His will. If He wishes that it does not happen, it will never happen. But today it has happened because of God's will. He has brought you from the many shores, and as you flew the skies to reach the shores of Samoa, we welcome you with open hearts. First of all, let me apologize. I cannot speak in Samoa. I will just speak in English. Thank you very much on behalf of our contingent here from Fiji, Papua New Guinea, Tonga. Thank you very much for this wonderful ceremony. We are both honored and humbled to be part of this ceremony today. And of course, we will enjoy the beautiful island of Samoa. We are all connected, as you said. We are all one people. And we thank our Lord and Savior for being here today. Thank you very much. Tautua! Ei polau fiona kabara bara. Right. Yeah. Amalele tua. E ko ngani lewa. O yon tau ni ni pa moya. Ya, o mai. Tau buna pa mo ngana le society. Me se foi mtanga wel. Vale atina aí, vale tudo mal fácil, fica mal lá. E pio ni aso I'm so proud. And welcome you all. We're not here for as a ocean caretaker. I know we are here as a bee caretaker. So this week, the fruitful discussion what the bees do, and I know it's a pollination sort of thing. So enjoy your time in Samoa and enjoy your beach day, the last activity of the day. Manuel. Valeu a cua. Ele acha o cara que filho aí. Nada sou. Esse filho amor. La monga te fia ni molia tu le fa stai fa tonga como Samoa. Ma lo fa stai como na kwang e fio ma mi sta. Ma lo le nga lu bui. Ile ka fai au mai ni por ke ki le fa pe ni. Ma o mai ka pu pa ele ai se leo ko se ngaluenga mtanga luenga fa to ama ko nga fa ku sta pa ti noi. A leo ma to a wai mai ma to mo mai. Ka stai le la mo mo leo ka ko ni sta. Leo mai ano ko no pa. Whawhekai lama. Ia te tano kia tu no pēr o tō. A lofa mal ko wanga le lei mal whaiwhai le mua o tō whina ngalo ma tāru sanga le whio mal pingistaro ki ngai mai. Tālo le tua fōa i ate ma lofa tino. Mai se mawakau ai āgo sunga le ngā ma whaia. Ia tātou ai whareseu mai o whale o malia le sō leo o lepa koe a whaka. Pwede kalai ngara ai ka kai manguia kako ama koe a sō. Yeah.
Avale, kahine mai tonga. Ipo na wala. Sa so pe singi le mo fia makama do oro lima. Onga me pe singi ngau. Wala polisi au minister. Ai fio mai la o pa pele. Ba o ba fanga fo. Ale ila se me pole, no pio minister. Ba lo sa. Se mai la bale kua manguio don ta fa bauni. Alo ko lo ku a misia ma ko ni. Fala. This is best. Welcome to Samoa, and make sure we're going to have more bees. For your information, we had the queen bee. We need male bees. Welcome you to our shores, and of course, as my sister there said, as she was drinking her kava, this is kava certainly is our identity as Pacific Islands. Lo filma ministra, olha lo kala di kakya salada, kala ka kuila ko. Sa oya di pakele mo sisi ano ke. According to our program this evening, my duty is to conduct the opening prayer. But before we begin our opening prayer this evening, I would like to share a few words from the Holy Bible, particularly from the teaching of Jesus Christ about the importance of the vine tree and its method that enables the vine to flourish and bear abundant fruits. According to the Gospel of John chapter 15 verse 2, Jesus says, "Every branch in me that does not bear fruits, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes it that it may bear more fruits." It's clear from Jesus' teaching that pruning is important. The vine grower must remove broken and dried branches so other branches that bear fruits will grow well and bear more fruits. To me personally, beekeeping is just the same as looking after a vine farm. Beekeeping requires nurturing and more patience. Divine help, share knowledge, safe and secure equipments are essential for the success and growth of the beekeeping industries. By nurturing the beekeeping process, we can generate greater revenues and foster successful community development. May our gathering this evening mark the beginnings of new networking opportunities and innovating techniques for the advancement of beekeeping and local honey protection. Tai le fonga laso lo fionga tofi lau. Su ala sunga le fafenaino. Au va pesta. Fio ala fionga minsta. Pea foi tupu matamali o Samoa poto nei aso. Talofa and warm Pacific greetings to you all. Ladies and gentlemen, visit guests are passing believers in a sustainable future. It is truly an honor to stand before you today on behalf of the Samoa Farmer Association and our dear friends and the Pacific Island Farmers Organization Network and our dear local partners, Sao and Webti. Welcome, Afiamai, to our beautiful island of Samoa and to this inaugural Pacific Conference. I know it's the first in the Pacific. First of all, let's acknowledge those who have been working really hard to make this happen, because it's only giving us 3 weeks to organize. Our PFON team and our local team. Without you,
the Pacific Conference would still be a great idea stuck in a honeycomb of planning. So let's give them a round of applause. To participants from PFON countries who could not make it, don't worry. We have saved you a sliced piece of the Pacific. And for you who are making it today, you're officially the penis of the Pacific. A huge thanks to the EU IDEP fund for ACP program and PFON for helping us find this sweet initiative, and a special out to our honeybee, especially our facilitator, and Mr. John and team from Fiji. Without your expertise, we all still be mistaking webs for peace. I also want to pass a big thank you to the Samoa Aperture Organization, Pali and your team, for keeping the bigger picture in focus, and to our PFON sisters, the WIPT. It just reminding us that empowering women, like planning, is a perfect pollination essential for growth. And of course, thank you all to the Pacific Regional Live and Land Representative who is here with us today, O'Neill, Stephen, for inspiring us to keep growing, because you've been supporting us for many years. Not only here in Samoa, WIPT and Safa'a, but in the region. To our dear friend from Tinkle Foundation, Jeff, thank you for coming all the way to witness the sweetness of Pacific. Thank you for your support, because I know it's one area you need to look at. We are also thrilled to have the Honorable Minister and the CEO of the Ministry of Culture, with your leadership steer towards a future where both farmers and peace can flourish in a harmony. And to our local participants, you are the honeycomb and holds this entire community together. Commitment is what makes this all possible. As we gather here to celebrate peace, sustainability, and interconnected Pacific ecosystem, I can't help but marvel on how much peace teaches us about ourselves. Small but mighty, tirelessly working together for the greater good. Without them, our gardens, farms, and communities will not thrive. Over the next few days, let us take this opportunity to share knowledge, forge new collaboration, and maybe even to pick up new dance move or two. Remember, what happens in Abia spreads like pollen across the Pacific. On behalf of Samoa farmer organizations and PFONs, I extend our heartfelt thanks to each and every one of you. And may this conference be as sweet as honey, as lucky as a beehive, and inspiring as a Pacific sunrise. Faftai Chelau. Thank you, Shala, for the opening remarks. Would like to now call upon Honourable Minister Niwawa for our keynote address. Reverend Auva'a, President of the Safa'a, member of the NGOs who are working tirelessly to bring these events occurs. Talofa lava and a warm Pacific welcome to you all. It is with great pride
and humility that I stand before you today at the Pacifica Congress 2025, a landmark gathering that reflects the collective commitments of our region to the protection, sustainability, and advancement of apiculture. I extend my heartfelt congratulations to the Samoa Farmers Associations and their partners, Pacific Island Farmers Organization Network, the Samoa Apiculture Organization, the Women in Business Developments, and the Fiji Beekeepers Associations for their tireless efforts in bringing these significant events to fruition. Your collaborations demonstrate the power of partnerships in driving sustainable development. This Congress is a testimony to the shared visions of beekeepers, researchers, policymakers, and industry stakeholders from across the Pacific. It represents an opportunity to strengthen our connection, exchange invaluable knowledge, and reaffirm our commitments to the protection of honeybees, those industrious pollinators whose contributions are critical to the life of ecosystem, food security, and economic resilience. As you heard, that the life cycle of bee was being clarified by the talking chief today. Ladies and gentlemen, the story of apiculture in Samoa is one of the resilience. The 2021 agricultural census recorded 219 active beehives across our islands. While this number represents the persistence of our beekeepers, it also highlights the challenges we face in meeting the demand for honey within the confines of our Pea and Bee Products Prohibition Order 1999, which protects our nations from the threats of exotic diseases. Despite outbreaks of American foul brood in 2012 and 2014, and the ongoing challenges of climate change, limited resources, and knowledge gaps, we have persevered our beekeepers in partnership with MAF, Ministry of Agriculture and Fisheries, and associations such as SAO have worked tirelessly to secure the foundation of this essential industry. Today, Samoa apiculture sector is poised for growth, and this Congress serves as a platform to accelerate that progress. We are here not only to address challenges, but to celebrate the incredible strides we have made. I extend my deepest gratitude to all beekeepers, associations, researchers, and donors who have supported apiculture in Samoa and the wider Pacific. I am pleased to announce that the government of Samoa, through the Ministry of Agriculture and Fisheries, will intensify its effort to empower the apiculture sector. We will work to strengthen policies, enhance support for local beekeepers, and champion initiatives that protect and expand habitats for our honeybees. This Congress embodies the values of peer-to-peer learning and collaborations. It is a place where knowledge flows freely, where partnerships are forged,
and where innovation flourishes. Together, we can unlock the full potential of apiculture, ensuring its contributions to food security, biodiversity, and economic resilience. Ladies and gentlemen, the future of the Pacific apiculture depends on the action we take today. As stewards of our natural resources, we have a duty to create environments where honeybees can thrive. By championing sustainable practices, empowering our beekeeping communities, and advocating for the preservation of our ecosystem, we will secure a brighter, more sustainable future for our islands. So let us harness the power of the hive and use it to build resilience, communities, thriving economies, and a flourishing Pacific. When the bees thrive, so do we. I scrolled through the program this week that was given to me by the Chief Executive Officer of the Agriculture and Fisheries. And then I saw the last activity of this conference is the beach day. And I really like it. And it reminds me of one of my Cook Island friends that we used to work at the Reach to Reef project while I was working in the Ministry of Natural Resources and Environment. When we're in Cook Islands, in the evening, we're ready to go swim. He always asks me, what do you want to wear at the beach? May your discussion be fruitful and your collaborations enduring. So if you are my Manuel. Thank you. Tautua le Pacific love e fa mai o le po le apatuna e le lolo e te le mai fo iai eva iai fa te ai lo vai ia ti tais tia seka pisa musika te fia iai sau mai lo panga fa manga iai la we banga e uma o le polu ko fo ia ko fisi o fa ma fanga yeah ale ai fo yo le nga ko isau kasi ma fanga Seki ai au fika o le ua kui mai o le musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. And move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. Say Maya, sing the fun, say Pama, Rustino Way. Make it Cassie, make it was so they say 544. Fire Lima, fire Way, they are effing on the way. S, Malo Musica, it's a way for Maya. Yati, Tais, Tia, Seka, Visa, Musica, it's a FI. So my low bang, of a manga, la we banga. E uma ole polu ko fo ia ko fisi o fa ma fanga yeah ale ai fo yo le nga ko isau kasi ma fanga fa se ki ai o fi ko le o ko mai o le musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. And move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. Sau mai lo panga fa manga ia la we banga
kai foi ko fisi oi fa nga fanga yeah ale ai foi ole nga ko isau kasi ma fanga fa seki ai au fika ole u ku I mai ole musika. Put your hands in the air yeah yeah and move your body side to side yeah yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down. Tofu mo van minute le o te ele tu la lua le nei a oli o le aso to file nei ya o le tele no le fionga le minista fa tanga ya eti malolo ya ele tu langa le ta o meni o inseti o le pi ma wai le hani le o le tonga ta yo le hani sol ya le utanto mai tawa tu le tele o mo fa mai e te tupu mai te mine nei e o le e male a fui nei ma le tā o le hanila towi i le tūlanga le mixi no mo me foi o le fiu o le furua o le fiu i o le ani saina o le ti polo me fa pena fui nei o tau tere a le tunga tala i o le hani fui a tātou o leo te loa, e leo mawhaina wha au whale mai lo tātua tunu o. I hani e whātau ina mai atunu i whafo. Pei e wha pena, whare hani e whatu i a tātua i nei. Ai, o te manatua i ana mato whale rei whare ula i o i whonga. E toa oi male malu malu a le kanisi asfitu.
o le fale na o matua e o matou fiu e tape ma tomo fai se fai nga foi le e ave ese mo le lango medi foi le tono le e tono le wolo le fale lau papa o matua no foi le lango meli ma o mola le mena o malo se ma le loi fele ona o le tele o le hani le o fomi tono na fa moenga i tono le wolo matua tu lola ia le e foi le e whainga tāla ia mātou ona o le tele o le lango meri le e la le isi i si wongu la le mātou e nofo le mātou ainga wile o le tangata so le pia le hila le mea so na o le tamu whaila e tamu whai ave ese ua mai whafol wha moenga le e ave ese mai while le ma tu i ma whanga mo le mōtin wile i le le iloa la le o le tā ua tere ma le taunga tāla i le ia le mole hani le temi le nei Samoa o ale wai ia mo meo ati na e fa pena no fa tu ine nisi o le au fai pisi nisi so le o te fai atu la o le mea tonu ale latu al te malo salu mai mo le fa muenga le mai malango me o pipi uma le tino le o le uso le so le o le matu te popole foi le ile ilona afia foi le wai ona le ngila foi le o le lango me ta malo o le eu tu fo le lo le na vai le tu le pe fai le e sau le lo e fai se me le ma tu ne tau ka vai mo mi tia fu pe o ninja vo le fai ma pe salua sa tu ale me le ila no pi ele ila so e se foi lá o lo no winga ta fia no ngu ase o tan fa te fa pe ana ngu la o fa te inga lo la mal mel ya la ngana ta te muse fa te wa ese o ise ona lo atu tino voi a o isi la de ai ele face fa te in volumita te el fa a le te fa tu foi o le fono la le a fa por tonga mai a o la toi le animal pacifica nel alte mo fai mai ese fondo le nei Samoa le Pacifica e ma sa ne fai tu no fa e lo host Samoa le ele fai lo ingale sa fai a o tana fe un fo e lo fita wi ele fai me le fonta ale conference le nei ia ai o le usui le minister o le foi mitanga venga ia e tele nisi tarsi e tele nisi a mitanga venga mani fontang te tele to so mai Samoa ia fa tau te ia ai me se ale tupe mo ma wai foi ma tupe ma tato falta di malo o ma fo fa wa ile tele le au ngale mele inisio au ngale mele TikTok e io na nga tau o TikTok te ma sangi o ma ta matai foi le mata we te o TikTok le fa nga ine te ngate fe la to kuka fai se kuka ma nei so o le o fie mata matai i tu inga a walo kuka ese a tangata mai atunu ese elena Samoa fai kun oi fatala fati a Eva ia me se ia ma fo Erica ia Fred tala fa Fred fa pena fo ia tulu ia male uso ia Bernice fatala fatu wale le mafta mai ia so fo via malo ale on sa enias ia ai ole tulang fele le mo ia tanto o mafofau ia i meio TikTok ole le o meia e il te mai ta ile Samoa pia o se ta le malanga mai ai e swa fai chin Nico le fai e ia na TikTok te ma TikTok fai le mana ia e promote Samoa e se tasio ana fautuanga foi le fa pena foi nisi e o mai no foi tato fatal malo e fai la ana TikTok foi le fa la wi lo ai Samoa e fa la wi lo le mana ia o le mele o tato fa nga ino na ia foi me fa pe fa technology e fa la wi lo ai Samoa le lo langi una ia Samoa tu langa le lei tam fai e ia fa fitau le ai lava se tu no sole sa mai mene fa fitau e tu tupu e fai atu e lenta mai me i tupu ia tato i me lai fe fa lo ia tu no ma lo te tele lo lang
ia whātātou ia le whai mau meo sol te whai whetau inga le ngata o vāo fita ma tangata lau tele o leo fui ma tangata lau tele oi whatala whatu se usa whale po mai oe leo so le neas ma whata me Amerika ia ngale le whaamanu atu tau sanga fō le whatu tā wheloa i le whaamanu atu le tui ate oe leo so ma le ainga ia mo le whaero whaanga le nai tu o le tātou ainga ia o loo e ngā lue mau e whaim tau tua le tātou atu le ka le sema le ainga ia ai o le mela na whaile o le tātou whaonga ino TikTok a le whaisau kuka ia whailau saka ia whai e loa i tangata papalangi ma oi o le whaingala leo le saka matama oi o le whaingala leo le saka Samoa o le whaingala leo le ulu whaali fuino le ulu o le fisino le taamu o le au walala le whai lato tau mawhai o le umu o le po le swa vai ia o mea se whapena o le soifuanga i to tonu ainga ma nei e ia le whaonga te tau a le mela leo le whaonga fuile le whaale te tau ia o tūlanga la nai le li o li o i tātou ia a tonu me mea whapena le wa pen mai e nisi au nisi o whita ngisia ta ngisi mai e lungo TikTok ia e le hai ase na le tangia o ta whai atu whalele a lato ta te few med i teksa to ne tangi me au le fi lo o me vai la whai ta tala ia ai langa le pula ia lato ia e whatangi se a lato e amen le whatangi se lato ia a nei me whapena e whai se me whaalau i loi Samoa fautuanga stasio o tamaita e le peo no tāua tat e mo lo tanu atu a whapero te atu e no whalwhal malo e ia me le ato o tōma le lei whapena fo i whale inga o le pingia i o le fautuanga fo i lele ia ai au tatu ina i lunga mwhai fo i lele a voi le melo le tu ina i lunga o pengta whailang e mo i a tātou Samoa ala le waru atu wa o nisi o TikTok ia e whaperetania ia so le lalo sala la watu ia ma le ainga ia ma nei a tātou whale ainga ma whapere e le anga umala whale ainga fo i le tātou ni Samoa ia e tom whai unai tātou ia e nei Samoa tātou tom whai e whaalau i loa i so o se awala o le o aino le popo me whapena ai mi se whi au whale a inga o awala e whai ngā whaiva o le tuino le sea o le te whi arua e whai le mole mole o le tui sea a o ta fio le mesu e lota ofu tui sea fo ile le sa iaia yaso la lota tiputa tui sea fo ile sa iai ia ai se maualo ia palu role e pu atu le ato o le whainga fo le itu ai ngā whaiva ia fa so sina ku ka mana i o le ni yaso mana i ro tanga e whaisau mana i le whailo mai o sau kuka fo le fa o ngā i TikTok o mele le ana pa angal tātou i le tio whai a tātou i TikTok po le alava le e whai ngola o le TikTok la ko e TikTok tātou ia whai el to i ngā kuka ese oi te mane whaatara whatu ia whaatara whatu ia o el neas ia e whai e tātou kuka fo i le e whaalau i loa i whai ngore tau follow le whainga le ulu tunu o le vaisu o mea whapena o le olanga le whainga le o ina fu le tamaititi Samoa e whaasau whaela whaasau whaela sau TikTok whale le o ina le tamai no whaina a pa whano ma le solo tu sa pena whai whaf le whapena o le whainga la le o le culture whaele atunu e sele e mata ina le whaalo ma le o ina tātou whanau ia whatara ma whai ia wa le matagi sa wale le ofu tuisia le matangi ta wale sa vidi tele e je fai sin tanto musica o le nei auli Sia
Se me tato temi ne o le o te tele nei minuti e fai e te toi o le tautua mai Samoa. Ia ai ta wana mea lea o lo te vai atu i lunga o pek tawai langi. O tu ina mai e se tasi i lunga. E ise tina na malanga mai le pasi mai fale lātai. Na nei. Ai na palasi mamata pongi e lunga o le pasi. E matua le tinare wa ai e masalo po o se mea o le fitus fulmontu po le vansu fulfo. Fautuaina na i o tātou a inga o whanau foi. Ki tautua nā ma tātou fui lele a wala atu le porka la melea o i e rau poata mi whai ngā ia po le matapia le mana ia. Alsoi whanga ina ia mo tātou e na ngona ona le ranganga foi le tau si matua. Le whaamone mone. E awal tu ua na o mama po papa e sau e na o ia e lunga le pasi po se tā vale te taxi.
ma le leipe a vai se si o alo ma whanau ia po grandchildren foi e sau se tau to lua mai ele lo matua malto ia ina a tupu mai lani pe whea o le iai oi o le ala watu ine lunga e whasi le si lai tu lou lava foi ia le ainga o le tina pele na o tu atu le ato le tina whawhaingo fia o na maua ia mai o tau ia se fsoting o la ua le mautanga se ngasi le tina laki o vave na e tupul tulanga le awa o mai le pasi i le makiti funga lei ia mavala au whatu tupe la tu sa soaswani ai ia le ta vale le ambulance ia la ua le mautanga se ngasi ia e whaalau i loa toileti nā lea ina ia mawhai o na nga ia ne la ua le whale mai a whai o mosi na tala ia ma whaafunga mai la ua le mautanga se ngasi le tina a nga ia ne ia e se isiaki mamala ua le whale mai wha mole lava ia o nei vaenga ia mo tātou o lele i le vaneana te atu ia se te māma so nā tari sa mai i le tātou ofisa ia ma wala au mai whafo ato le tātou pāfo i le office o loo whaasavali mai ia le pia sua ia tama mā nei ala i o le awa uli fo i lele ia nei tau mawha Sāmoa ia e una i le awa uli le stofi e wha manatu mai i le mā nei ala pau ale mele o te tofo atua i le pia sua lea e pe o se suka fo i le susunu le whalai e pe o mā nei ale mele le niu le tolo tolo le maa fo i le te pe o whaingo le niu le whaausi e pe manongi le tamana ale le mā nei le pia sua leo le mā nei whaftai fo ai ta i lima tā la e mon ta mai container le whaasoro mea nei sa māsanin ta i se fulta la na leo na sauta mā le whamai lei se lima tā la i le container la i titi la lea ia i le pia sua nei tau mawha mā nei ia manatu hai o lai whatau te al temire nei o te lopo o live tu sa o mai lunga ia le press conference po le whelo i ngalau tu stalo na wala au whaatutupe nei mai lawa i le iloa e le se press release na au mai a le minister o tupe whaira i lunga le office o le development bank ia le whelo i ngalea ia i le terminate taru sia ia mo sina laki fo i le o le awhenei o le nupi wha mo nei tangata ia le lopo ai se mata opu ia e whaatara no aina le nei fo ia o le whionga le minister wa lai o na wala au whaatopi le whailo inga ia ma le autu stala ia ai mau se tala muri ia mantu i natu e tātu tala fau ia i le aso tai au ia taurumanga o le fo i whailo inga o lo whaatu te ia i le temi nei lava ia i le ofisa o le whionga le ofisa o le whaltupe tūta tonu ia o le a whaangata mai whaatana whātu oi mafoe ia o se tasi le o le whaelo me mafoe o ia le leite le ngā se seino le tau mawha le pia sua le mea whai sam o lo tina a whai pia sua ia sola e tate watu le awa awawurisa e wina o le a le masoala mai le masani mato masoa whai me mo le manioka whai me le mo le manioka wule te e fō o le mato masoa ia wale to ngā manioka o le fiu a isi me whai me le niu tuma mo le moe o le niu tuma whai lele o isi nā mea sa o mai tau e aso sa whai mei e mato masoa ia te riro nei teimi mei a pe o le manioka le me wawe tele mau ai ma tele le masoa e mau ai se isi sa o le lei lava sa o le lei al fautuanga le whai mei e ma foi ta wana isi se o maltina le po le meri whaisanga na tau mawhtanga le tae au nei vaenga ia e leo tu ina mai lunga le suafa o le tina na o le na tu ina mai lava fofonga o le tina le si tina matua le wa o so lava le alofa atu iai e leo mawhai o na whai lo le tina lo na suafa le te mintula e le whaafita auli ia tano sia o loo manuia ma to e whaafu isia lo na mahalosi ia o tato whaamalu lua tu lava ona o le whaale tonu so ta inga o le internet o le ni aso mai le tato company telefoni le Vodafone e o tu wai o na whaia tato so ta inga na lai o na whaawau mai le uso ia tu fue le tato whaasalunga na leila e tual taluai o na o le ua te al teimi whaatulanga ino le tato por kalame ia whaamalu lua tu e lava si o ainga pele na yo te mamatina ia me se foi uso ia
sa o le lei lava sa o le lei ale uso ia fa le po si uso fa le po o le man nei o sa fa ile na fanga faua nga isa lo longa le na matule tanto video le sa fa solo o tanto musica le ulu oe tele le ulu ya tanto nei Samoa ele avese ale manong yo le tau mafa pe a vela mele sua mai o le vai aso le o le fa o le vai aso na tu mai se tasi o ta mai i tai tau mesina a mai le mato le umu fole mo na yo mato e te lea la le umu na mato fai le mato tau maftang a fato au to e ai e la le tu loa i se ulu tau ma pa o le tamala le tau ma pa o le umi ana preserve le tamale e le vave o na o ye le tu lang fai mafu tu lou lava e pe le ulu malau lau fai le ua vavalu al tamala le a tau ma le pa tama nei ale ale po ole la po o le mane o tama na fa pe tu vele to lua sole e fai le sua vai foi le tu ia ta o le fa au malau lau isi vele le na mai e vavalu ia e fa mama ia o tama pe tu isi ni le ma ulu tama pa foi le tama la na o e au le ria le suru a fa pela le so to fine nei e au le al tama na le sa ia po le sto na ia e au le ia le tama na ia ai manongi fo ia o le matua manongi a le to lia la ila lo voi le ulu a le to lia tanta ia poto visa a le sapo le ulu ia pe fai fa mau vole le mango le lou tu lou ia tamala na le ono o voi le ulu pe a vai ono o pa palasi o le matua i ma na ia o le ulu ia lam lo mal fatu ulu ia o se ki ala le a vele funge mal o pusi nei te mi matua mata nanan o le se pusi to ai fele se fune o la tu me ai ana o ma pusi ai fune laso ia o pusi ai me ai McDonald o lo mal tim na o le le me mo le pusi nei te e vai mal me o le tu fa alo tu ia tu pe o ma ai o mai foi fa la me mana o sisi mana o i mo meu o foi no me o meu o mayonnaise o matua matana nana pusi ale isa ta mayonnaise o moni mia ne so tanto tu no tanto o isi o ainga man mia tele lava fa anga lele tu fa inga yaso talo ye el pui ngale tu ya tu emisia ta mamtina ma tu na ma auto ki o moli me alu lele tise o me lunga o ngaumu tu na fa moli mu mai se me ta maiti a wor fai a wor a ia tu fa manata me o wor ta alo i me o le tu le me a wai muno i o matua fa ala velave a tole me mo nei tau sanga a fai len sa o mai pui ngale tu ne ta tu mo te malawa i le tu sanga mai a talo i nei pui a e le me fa e fa le vai ngale tu ai fai ful ta tu vai wa fa ta mala ta tu e le asme ale tu me fai ona o fa ta malo i tanto o tu poi fa la lave ia pesi paka foi se tama titi se waya ele tise ia po se masini alu le wila anga le atu le tu ia tanto ainga ni aso talo tu mo o tou a tailo tu talo mai fa man via tele le tu ia tu se na musika le fa mai el tu ni aso so i fu mai man via